kinyete vari kinyete tondu ni ekirire mukaso muno githomo giki gia technical miaka mingi muno tue guku Kenya ni twakirire kithomo gia university muno na no awega tondu andu aya all the technocrats atu na wanani nie mwenyewe nyumete university koguo ru ni twikirite kithomo gia university muno twagikira watukigendaga na mbere nakio gatucokie thirikari ni yacokia meciria na vuva wega ikiona atiriri tungire na nuraririkana kuria na nyoks kwe bandu bakinyire nginyagia institutions imwe cia technical ta Kirinyaga Technical Institute tugiikonfirm gituika university Murang'a Meru tugiitua universities endio nitwekire uguo na mai meciria mega no riu gatucokie meciria na vuva tugi atiriri andu aya technical angikorwa ni tuku babysit this country to the next level of development no anginya twikirire mukaso muno riu kithomo giki gia kuga atiriri ni nawe na mundu uria wingi twina mundu anyitete na njara ciake na moko make angivota gwikira tondu tuothe twiganira maofisi twikirite tai na twikirite turinda twega muno na twikirite na nyokavi tuothe twiganira maofisi mama koguo ni twikatiriri na thirikari yona atiriri wa mundu akorwe aina undu uria angikira kia mwenyewe kana angithie kwandikwa naguo kana angithie kuyambiria biashara yake na riu tondu wana nthini atwikire village wewe wa mundu aumire gicagia kia ukagucaria wira Nairobi riu tukagucaria wira Nairobi kana Kisumu kana Naikuru tusaragia wira New York tusaragia wira kundu kuonthe tondu we are living in a global village koguo thirikari ni ikiririte mukaso muno ati tuvote kuthomithia ciana cietu technically na TVET mutige gutinda mukimbira bati ati ciana ira iragwire na ni namura guti mundu gwicaga wana mwana ora wina A ni okitumuthomithia technical knowledge wana mwana ora wina E ni okitumuthomithia na tatiga ngwire ciana inorona tukiuga ati tivutaga kithomo giki kia mabuku muno na twanginya tukivote tuothe hapana twanginya tuvote kithomo kia mabuku tuothe wa Ngai atuvete movoti ngurani na wanongithie mutituri uvande mutito muthi mete yo nditunguvaga umwe na ucio ni Ngai koguo ruga tugi atiriri wana ungithie Meru National Polytechnic riu we ciana cia university icokaga riu igauka gwetu riria matai very busy nigetha tumathomithie technology tari kwi yengi muno mareka gypsum technology nigetha makorwo maina ujuzi ucio menyitirite wa makithomaga kithomo kia university koguo everybody is welcome kana kiria kirathoma gwa vau mbere kina thiori nyingi muno riu tu ya umuvau na riu ugo waria ta murata wingi wakwa mujumbe na ava Kiambu witagwa anu wa muratha nathie kuvetwa atinda kimburia riu tondu niguo TVET tugaga ni njoku angasi ni wika atia thirikari twikite maundu mengi muno nigetha to make sure uvoro ucio wakugaga ati urathie TVET tondu you are with the lesser Kenyan uvoro ucio ni turegete pio ta thirikari na turenda kuga atiriri mundu uri urauka kithomo gia TVET na woguo nauga ni mwana toria wingi koguo thirikari ni make sure ni twaka TVET mathaka muno across the country wa constituency uti constituency Kenya no turenda gutiga itaina TVET college yao na TVET mbega okathie TVET ta Eldoret National Poly ni withiriria ni a very beautiful institution ongethia ba PC Kenya njui na ava ni withiriria bandu wega muno KJ yatindaga kuo wana no atuigire ta kwa wa polio tondu no etiaga muno nayo riu thirikari tutigaritie constituency ta 50 uguo tutayari kiugo tuma masukuru mau na no aturatuma ni tuko mwendaga kuga ni turamaka ni tukumaka monde wa constituency tutigai na ndui ina poli nigetha tu send message atiriri kithomo giki ni kithomo kina vata muno nigetha bururi uyu wetu ukure na nigetha wa mwana tondu president Ruto atinda akiuga atiriri
arenda tuothe tukorwo twina pesa mfukoni no korwo wina pesa mfukoni atia wina gakosi gaku taka mwina kori wava gakumuvotithia guka guku inoro mukaruta tondu waugatirire nyoka ati mundu no kukwava mwiri avingure kamera ndangimenya wa university hingura yothe ndari mwiri kuvingura tue turathomithia ciana ati wa ukawakorwo wina gadget teno ukamithingurania yonthe ukamithinga ringi mundu oko kuthondeka mai gwaku ni mbere ya mboka guku na rutaga wira Jomo Kenyatta University na riu nyumete na guku na aba kawa ngithi Jomo Kenyatta na na building gitumwa igiakwa ku na wane wa barabara riwe ngiambiriria kuona nthingo ina mai ne kuga atia ati mundu ucio wekirire mai bukira ku meverethi ni riu ni aumanire riu nthingo ni kwa ireka ati na kwe oria ngai avangaga maundu make kuonaga uvoro uyu ni wagirirwe ni gukorwo wina mundu urauria ndeto ino ria thie na mbere niki na riu ni ngacokeria ngai ngatho tondu ni ava ni rauga atia ni rauga kithomo gia TVET kithomithwe uria mundu ekira building teo mai ruthingo ru matikona na mai ringi koguo uvoro ucio nyokavi wa kudemonize wa kugati kithomo gia TVET ni kiria kirathomwa ni getha kivote kunyitirira bururi urungamira wagirirwe ni kurunga ni tugutuma nyumba manitumwa yarungama wanawe ukamienda na riu twauga twina that pool andu acio engi aria tuturinite wega nginya ma industries tondu mutinda mugituria turera ciana ikarute wira njago tutangi ma industries ni tuma attract guku Kenya mamenya ati ni tuturinite andu wega andu makuvota kwirutira wira wa wega ni getha riu mauke tondu kane mwirei ni mweraga country developer ni undu wa 4M's money machinery, man and market. Man is the most important. Man ni okire na man ni uriku mundu ucio uturinitwe wega na twakorwo twina andu aya turine wega riu ndeiria ciengi ni makuvota guka guku Kenya marete ma industry mao tondu they have the man ni tuturinite that man wa kuvota kuruta wira ma industry mao na bururi uyu wetu ugakura nundu wa that man koguo gutureni ciana ugire kia technical knowledge ni very important for everybody. Twina madam akuthinja kiongo aku open kiongo koguo riu ni tutige undu ucio time wega naiva nini mundu wothe ni ekari baria agirwe korwari aciaria nao marariha besha nigetha ciana ciao itigathie TVET ithie college o kiugo kimwe tu stop it tigana maundu macio stop it ndio ambira kiugo kimwe tu stop it yes wa mundu aina vari na uga wa mundu aina vari ngai amwigite na ngai ndavitagia riu uthiire kumbira ni ati ndinde guku inoro ngiaria muthenya mu matatu ni mbaria baba vanini ngina roga ngina mutiga guku mwaragie ugikorora taruka nyambe ni mali nigetha tugioka wazo kama mbori atiriri koguo nauga aciari nauga stop it wa mundu ni kare bara mazo kama uga atiriri mwambori atiriri ati ni tukaga guku ona kwe ma PSS mengi maukite guku tuaga tukamuvio voro tukamwira taruwe na no riu strategic plan twikwaza policies cia guku Kenya ni twese kuandika muno na ciokaga igoswa ni mbecingi makathie ku implement koguo vaunyo kaviva ku implement ni twese tani ni actively aware that vakorogwa vaina kadina na riu ni turenda vau tugerie muno tondu vatina vata wa kuga atiriri ati ni rare mwane ku implement uria ni rauga ni bagiro ni ku implement tondu mundu wengi varia tondu ru thirikari ikaga atiriri it's a continuum or tarunga thie ku PS Kipto ambe mbesa ni getha mvote gutumana kuria institutions ciana ivote kuthoma nganga we depend on each other riu ngare mwana riu tariu bia cia kuro itivo ngare mwana kwika mandu mara mbagiro ni gwe gataru ni institutions cia kwa cieterere besa muno tondu ona iria nae ni matumire mwako kithira ndiavota kumatumira tondu itiaivo so riu no ture mwe implement but kamgoro ine ina hari kuga atiriri mundu wa varia uri geria muno
tawe tiga kuga gati wari ukipto akandumira mbia nirio ngavo institution cia kuigia kate apana gera institution cia kwatiriri geria imuno. First of all, tuvote kutumira kiria kinini twina kio nigetha mwana ukiathome na tukera aciari atiriri na gwika andu kenge na kungwenda kwira aciari yo kavina kuria riria mwana kuma nursery nginya form 4 tumarivagira academies taru ne bise wanyoka vi ai academy ya guru muno agioka gukinya kuthie college kana ni vakana nyoka vi kabira kugatiriri riu yani vero ni thirikari tena mbeca kwa irathiere ku riu iria nini taru turenda wa mwana gitonya college agatonya na about 15,000 shillings cia kuvota kumwadmit nigetha tumuve namba avote ku apply for funding ya thirikari atiru uko na murauga ciana ticiuma na kuria miciiri ati tondu ndwe na 15,000 kwa irathiere ku mwana arikia form 4 riu ni tutige ku disadvantage ciana ni tunyitane na thirikari tondu tatigaine mwire kana ni muciari kana ni thirikari guteke igania ni tunyitanire ivamwe vari watu ukuvota kurivira mwana waku tari wana ndirio turaina funding model wena rasokire kwamba kurutwa valini no my CS Julius Ogamba ni arafight muno ni getheso kuya turendaga muciari arive tari uri urarivaga mbia nini muno ararivaga ngiri ni nyanya kari 15 paia okay gwati muciari ara gukumbira na ngiri 15 ora korokore bagia na mwaka ona korokore magia na kuya kiruru kia macani sure ndongirivira mwana so kogo ni tunyitanei thirikari na ciari nigetha tuvote kunyitirira mwana uyu avote kuthoma ketuki 70% madam PS ni wacio ru turenda mathie TVET college reke turore process nikiganio ni ndoya njagiro ni gukorwo gikinyo kikinya riku nigetha amenye TVET ira gwingira na kothi ira gigi ina ni mwirire wa tene yokamina kuria that Kenya ino thirikari ni imekite sure almost all constituencies right na TVET mbega na tega cukuru wo ati ukuthi uguo kona taru hara itu Kiambu Kist ni njega biu iturite tiga kumeta Kist we eta kwa Kiambu National Polytechnic yes kwa Kist ni twaumire tondo ria wathomaga niguo we ari Kist ni tondo urenda masukuru mama makuru my level iria ati wana mwana akithie kuo Gen Z no turauga ona kenu urakena ona taru ukona magitonya ku Kiambu National Polytechnic kana Eldoret National Polytechnic kana Kisumu National Polytechnic na nirai kuegoro kana Coast National Polytechnic maratonya ku makenete muno kona mwana no urakena tondu cukuru yo ni mbega sawa koguo angora mboritie atia ukuritie horo we etukuaga horo wingie uria horo wa process yako riu mwana ucio ni uri utakwenda gweterera taru CUPS ni ravingurire poto ni mbingure loud and clear mundu ni athie apply college iria arenda gutwarwo na ni tukuma place everywhere across the country number 2 uri utaku apply poto yo utakuthie ni athie a walk into any institution athie apply to amwadmit ni tugucoka tuene to upload onto the CUPS portal koguo kana uosirwe ni CUPS kana thiere to our institutions to abosa you will be uploaded and after you are admitted kana ni CUPS ku admitted kana ni sukuru ku admitted no gucoka riu to apply for government funding nigetha thirikari ikurivira mbire ikurivira na ke muciari iria agirirwo ni kurivira mwana ni turute wira tuothe ni ukugwetete horo wigie graduates wauga ati all universities magiuka kuingira thiini wa TVET tahuti hau ringi nigetha muciari we hau aigue kuria university na nakwira ni kuondurite ni tuthomithagia ciana wega no ni tumathomithagia mataina practicals muno riu guku TVET turatumira the German model area 50% must be in industry na the other day cabinet nera vitukirie the dual training policy eyo ni akuga atia
ni akugatiriri twike maundu maria mothe magirwo ni gwikwa nigetha tunyitanire na industries nigetha 50% industries ino ciose mwana uyu avote gukorwo agika taru kuyona tukarete guku matindage na macini ino ciothe nigetha tuka make sure mwana ucio akiuga aume cukuru nesi practically maundu mothe maria agirwo ni gukorwo agika industry teno kwoguo aya my university wanao mangiona matireka practical cia kwigana magauka to technical institutions because they are technical ni tukuvota ku admit na mageka taru ni gwiraga practically ungithie Meru National Polytechnic omuthi to ni turathomithia kindu gitagwo in building and civil ni turathomithia kindu gitagwo gypsum technology we are doing beautiful things there no kuthie ku uthomithwe gypsum technology riria tai very busy in the university nigetha no ke graduate kura university na technology kwina ingi nayo ya agriculture tureka waku Meru National Polytechnic na ciana icio marathoma agriculture na tukamatwara UK na ku UK makavewa ginya contracts kwoguo kithomo giki turathomithia in TVET turathomithia a lot of practical work na nirerire ma principles ya tiriri curriculum breakwe into competencies oguo ni kuga atia wakorwo rekeo ni rauga taru for example ya building and civil building and civil mwana avote gwika bricklaying kana masonry to absoluteness ate mwana ucio tuma ruthingo bana no thi waguti ndio rwikaririte no rero thakarite asoke aume ku eke kindu ta plumbing eke plumbing ate mai wana makenda kumira matingiumira a competency after a competency iria Dr. Kanyucio kugwetagwa ni nyoxiaba amberaga cietagwa part and full kwogo no wike competencies taigiri otweke certified by either our SIDAC by the way our ere muise ni NEC our NEC etagwa SIDAC curriculum development assessment and certification council that is our body our curriculum development na examination and certification council na CEO with our Professor Kisilu Kitainge na uka President Ruto augire TVET etweke exited from NEC completely na tokyo saru toke sokia to kwa mbeta ko exitwa toke sokia body leo kugo ciana cietu turama examine practically na tuke ma certified tura kugo either SIDAC hiyo kana National Polytechnic ego thomithia competency angikoro enda gwike mwaka na igiri kana ithatu kinenuka kuria uti mundu gakuria because you will have a certificate either ya National Polytechnic kana Tanyeri National Polytechnic, Kiambu National Polytechnic, Coast National Polytechnic, Kisumu National Polytechnic ni mago certify na kana o certify we ni SIDAC kia mwisho atutirihire ni horo wegie mieke turanegena muno tondu ni turatwara mawira kana turatwara aruto aingi na kuja wa bururi kai guku Kenya gutari na mieke ya mawira what are the opportunities mawira maikuo guku na maikuo nja na andu mati utina makinega na magiuga ati ni turathi ni nyambirie na maumanja ati ni turathire tukitwara ciana nja kithe wendu aumire kwenyu uguka gucaria wira Nairobi guku gwa gwi kwenyu koguo wana kundu kwingi kuothe ciana irathie kuruta wira bugire ntheru ni atwikire a village na guti kundu mwana tangithie kuruta wira na thirikari ni ya tene twanegenaga tukiuga ciana cithi na kure ni cikagwa nai which kwa na kauma kaiva thirikari ikiuka na department etagwa diaspora na ina PS mugima wetagwa Roslyn Njogu wira wa Roslyn Njogu ni ku make sure mwana wothe watwandegiaba athie kuruta wira varia ni safe and secure na guti mundu ukumu oppress akiruta wira ucio wo thirikari ni onire atiriri tuothe titwiganira guku that is the fact na ciana cietu twathie micamania rino international twira gwatiriri mwe very lucky mwena a lot of youth twegwe twakurire tuothe ongithie Germany mundu murini mwana wa rika riakwa ndukamuri no miaka igana koguo riu
Riu twina advantage. Yes. Ate mawira maikuo mengi muno kuraja. Riu ni tutinde guku kuria tugitindikana guku mawira matakwigana na mawira maikuo nja nao ni kwa mareti. Yes. Koguo ni gitumi thirikari yonire atiriri ni tukwenda andu etu makarute wira globally because this is a global village. Thank you. Ambotike riu mathi marute wira na marute wega no guku anakuo ni tura encourage tariu twina affordable housing mundu ria wikite plan B ni athi affordable housing au kiambire ni waimwa wira nie au kiambire mundu ria wikite brick lane kana competence yothe na no athia affordable housing na no ero atwandikwa mwere au kiamone ni mwenyewe koguo wana KIBS wana ku encourage industries sioke guku koguo tureka moiri na please nirenda ku encourage all Kenyans ni to embrace maundu mothe nigetha wa mwana akorwo na pesa mfukoni. That is how we are going to grow this country. Digodi ucio rengwa ni kuigana TVET ucio na aigwa ta self esteem yake gicoka thi tondu ni athie TVET tariria mundu ucio ena grade maratathi me moko nigetha etikire guthie agathome TVET na amenye the value ya guthomera ku thukuru cia TVET. Mundu wothe urauka kuthomera TVET ni athoma kithomo kiega athome kithomo kingi murugamirira ke mwene kingi rugamirira family yake na gikuvuta gututethia kurungamirira bururi uyu tondu mundu wothe urathoma kithomo gia TVET ni mundu ngivota kwirugamirira atagweterera wari akandikwa ni mundu tondu mundu nwa andike ke mwenyewe na ni turarutithania wira na KCB Bank na Equity Bank matuvecaga kindu gitagwa startup kits nigetha riu wathoma ungienda ku access TVET a startup kit nigetha ukirutire wira waku ukaniomburie nigetha ngo connect uthio wewe startup kit nigetha wambire kuruta mundu urerutira wira wake ndangivuta mundu urerutira wira wake family yake ndangivuta mundu ni akorwe aina undu ria angita wake ke mwenyewe na kindu giakwa tigietu tariu ni nyoka bindu ngimbetia kindu giakwa tono ni giakwa na tigietu koguo mundu ni akorwo aina andu aya nini ni malani gutwika selfish in such a way that they are proud ni makuvota gwitia na kiria mundu aina kio na ni giake ethomerete uvoro gutinde tukithiuruka guku maturari tugikaga a lot of nothing culture no angijagia ithire tukinyinyaga tucovi twingi tworimu na guku ithakari uthimo cio nginya thire mundu oge tumuthomithie akorwo na kindu giake nyitirite. Thank you so very much ni tondu wa gutugena no tugugwe